Pozdravim Jurija Metelova, novega direktorja Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani in seveda vse ostale, ki bodo prispevali k temu, da lahko na naši fakulteti predstavimo možnosti študentom tako naše fakultete kot univerze za študij in izmenjavo v Rusiji oziroma Ruski federaciji. Nekateri med vami to izkušnjo že imate, kot sem slišala, in bomo slišali vaše prezentacije oziroma vaše izkušnje, vaše doživetja. In jaz upam, da se bo s tem dogodkom in podobnimi dogodki naše sodelovanje, tudi s pomočjo seveda centra v Ljubljani, okrepilo in seveda plodno nadaljevalo. Jaz vam želim uspešen dan in se vidimo še kasneje. Veselilo. Hvala lepa. I'm Yuri Metelov, a director of Russian Center of Culture and Science in Slovenia, which is located in Ljubljana. Next year we will celebrate the 5th anniversary of the Russian Cultural Center here in Slovenia. And during this period, working in Slovenia, we had a lot of different programs and projects which aim to establish contacts, the direct contacts between Slovenian people and Russian people. And we work in different fields, in science, in education, in culture, and sometimes in philosophy and political affairs as well. But our organization, which I represent here in Slovenia, is promoting that we so-called public diplomacy. And on the screen you can see the phone. It would be just only a decoration for my speech, because I just want to tell you a few words about the organization itself, not only cultural center. Because our organization is just celebrated 90th anniversary of its establishment, because it was established in 1925. It was a decree issued by Lenin, who died in 1924, but the process of establishing this organization took so long time. And the main aim to establish this organization was, you know, that that was a difficult time for Russia. It was a civil war. First of all, it was after the World War I, which destroyed economies in all European countries, and the people were divided, and a lot of losses and harm. It was the most harmful war of that time, of that period in the world. And the aim to establish this organization was to promote people-to-people contacts from the new Russia after the Great October Revolution and other world. And now we do the same as we did from the start. We had some organization, and since 40s we began opening cultural centers around the world, and now we have 93 representative offices in 80 countries. In some countries we have more than one office. For example, in India we have 5 cultural centers in major cities in India. And talking about Slovenia, we had different programs which also could be interesting for you. One program that is studying in Russia, which my colleague introduce you later. But above that we have some projects and program regarding exchanges between young people from our country and young people from Slovenia and other countries as well. One program we called New Generation, and this program helps to
we invite foreign youngsters of the age of from 25 to 35 who is interested in some maybe researches or fields, different fields. It could be journalism, it could be tourism, it could be economy, it could be space research. And to promote this, every year we invite more than 1,000 people around the world, and they take part in different programs which we have in our country, including every year we invite 6 Slovenians to take part in this program. We also have a program that we also provide government scholarship for students from foreign countries, and total amount of scholarships we spread out around the world is 15,000, and every year about from 30 to 35 Slovenian students also get this scholarship and studying in Russia. And I know that several of your colleagues, they've already took part in this program, and we also, I hope that we can hear from them a few words about the experience in our country. And we also have a program very interesting, on my opinion. We started this year. It's we supported one non-government organization, Goodwill Road, which organize some training in our, we call it Space City or Star City, the place where our cosmonauts and astronauts from other countries, including US, training before their trips to the space, and including also tourists, space tourists. You know that this becoming is very popular among rich people, because it's very expensive trip. More than 20 million euros you should pay for this trip. But anyway, there is a very long queue to get the permission to do that. So now, as I know, more than 50 people already paid and waiting for their prepaid tour to this space, in spite of the risk they have. So after this presentation, I hope that if you have questions, we can answer all these questions. So do not hesitate us, not regarding only this program study in Russia, but any questions regarding Russian culture, for example, the life of our young people, Russian people, tradition, customs, whatever you like, because it's my first time in this university, but I hope that is not the last. And in future, maybe we do the special program of our visits to the university, and we organize these visits with and dedicate every visit to the special topic. For example, culture, politics, economy, tourism, for example, theater, whatever you like. So if, for example, you have any ideas about this, please also just give us these hints, and we prepare this program, which could be interesting for you to expand your view to our country and to our people. So, if my colleague is ready. Значит, здесь я вам просто привожу, что у нас с 2013 года
прошли стажировки 22 кандидата. Na tem из slajdu Valerija Slovenije. zbrala podatke o številu kandidatov iz Slovenije, že samo slovenskih študentov, ki so se od leta 2013, jih je 22, Да. ki То so есть se по следующим udeležili специальностям: сервис туризм, изменява- математика, механика, экономика, управление. Ну вот na različnih здесь я вам strokovnih сейчас так немножко развлеку. Вот здесь города России, в которых учились наши студенты. To so Кто zdaj может tista мне ruska сказать, mesta, ki so jih значит, ruski študenti obiskali. да, какие-то города узнаете здесь? Prepoznate tukaj Da. zagotovo dve mesti, kaj pa Кто ostalo? может сказать, какой это город? Петербург, правильно. А этот какой город? Москва. А еще здесь представлены города Пермь, Саратов и Казань. Imamo še 4. Perm, Пермь, Saratov, Саратов, Казань и Kazan Иркутск. in Irkutsk. Как вы думаете, это какой город? Kje so? Jih prepoznate? Вот где стрелочка? А? Kje je Это вот. Kazan, recimo? Казань, правильно, молодцы. Сразу, а вот они To je все... Kazan, Да, это, как вы думаете, какой город? a tam bilo Perm, Irkutsk. Пермь, Иркутск и Саратов остался. Даже Ну, я не Петербург, да. Perm, Irkutsk. Догадайтесь. Это так, нам. Irkutsk. Ну, самое главное, вы определили Москву, Петербург и Казань. Вот. Здесь я привела список тех университетов, где учились наши студенты, которые проходили Recimo že стажировку. seznam teh ruskih fakultet, kjer so se učili ruski, Ну, slovenski я это študenti. пропущу, потому что у нас времени нет. И на 2016-2017 год от Se pravi, Словении za tisto подано naslednje было... študijsko да. leto, ki je zdaj aktualno, Мы подали 39 je заявок. možnih nekaj, je možnih, мы не успели Да, посмотреть. сейчас я пере. Zadnjič prikaz. Да, сейчас Še. задний приказать сейчас. Когда не Tukaj je pač načrt za tele državne štipendije, preko katerih se da, se pravi toliko mest. Servisni turizem eno mesto, Что такое? Да, сейчас я задний. Сейчас. Что-то он стал. filologija, lingvistika, kar je pravzaprav zelo blizu, umetnostna zgodovina, igralstvo in pač tale drama, politologija, mednarodni odnosi, antropologija, etnologija, kulturologija, psihiatrija in poletna šola ruščine 12 Да. mest. То есть по-прежнему у нас пользуется популярностью филология, на эту специальность больше всего. Filologija je največ povpraševanja in potem še poletne šole ruščine. Ja, poletna šola ruščine je zanimiva ponudba, može biti pa boljša v teh letnih školah. Да. Ну, мы дали много в летние школы вот, предложений. Посмотрим, что... V bistvu je bila, to je bila prošnja, predlog strani Ruskega centra v Sloveniji, ki zdaj te programe izvaja, da bo več teh poletnih šol. Это школы русского языка. Pravi, zdaj Да. za enkrat, ko smo že prej povedali, samo za ruščine. Эно месяц, да, как N правило, месяц, это один правильно. месяц, да. Samo en mesec. Да, N месяц, да. Да. На каком уровне? Различные уровни, от Начального начального до самого От зачетной высокого. ручки Да. до От зачетного исполнения. до надаливания, да. Поэтому там русский язык, там культурная программа обязательно. Все tudi spremljevanje kulturnih Да. programov je itak, ne. Очень хорошая летняя школа, это Уряка, Институт русского языка Ага. в Москве. Очень хорошая, в Ижевске летняя школа. Iževsk je ena dobra, Da, v se Udmurtiji, pač se dobro da. pokazala, potem Iževsk, to je Da. Udmurtija, oni ne vejo, da še centri. Да. В Удмурт, ta Iževsk, Да. potem Moskva. В Саратове Inštitut есть летняя ruske škola. ruščine, pa Saratov. Да. В 3. Петербурге. Peterburg ima poletne šole. Mesec je pa junij, ne? Месяц это июль, август, вот так вот. Июль, август. Avgust, pa računajte nekako, se to izmenjava. A se prijaviš pa preko ruskega centra ali kako gre? Как у нас заявки проходят? Через Российский центр науки и культуры. Да. Pravo. Sem Lucija Pakvar in vam bom predstavila študijsko izmenjavo v Soči. Zdaj, kot ste videli, sem si želela iti v Sankt Peterburg ali pa v Moskvo, ampak so me na koncu izbrali v Sočiju, v Soči. In sicer gospa Valerija je že povedala, kako ta celoten postopek poteka.
Jaz sem povedala zdaj od takrat naprej, ko so mi potrdili, da grem v Soči in potem, da sem prišla tja in vse, kako je to potekalo. In sicer jaz sem potem po tistem stopila v stik z univerzo in sem na mednarodni oddelek, sem jim pisala, kdaj pridem, sem še poslala te svoje podatke, vse dokumente je bilo potrebno prevesti v ruščino. Sem jim poslala in potem sem jim tudi napisala, kdaj pridem, kdaj imam let, prihod in tudi sem jim napisala nekaj z stanovanjem. In sem imela to srečo, da so me prišli čakati na letališče in so me tudi odpeljali v študentski dom. Potem študentskega doma si tudi nisem rabila sama urejati, so mi ga tudi avtomatsko ponudili. Cena je bila zelo nizka, bilo je 600-700 rubljev za mesec, to je okrog 20-25 evrov. Skratka, zelo poceni, glede na to, kaj sem dobila. Bila je taka, bom potem pokazala slike, taka mala sobica, enoposteljna. Sicer kuhinjo in stranišče sem si morala deliti, ampak meni se je zelo dopadlo. Potem glede študija, jaz sem študirala turizem in jaz sem tukaj v Sloveniji že dokončala turizem, 3-letno šolo, čakala me samo še diploma in je bil to malo problem, kaj zdaj izbrati pač v Rusiji, ker zdaj diplomirala še nisem, tako da tega magisterija še nisem mogla tam upravljati, zato sem vseeno vpisala ta bakalavriat, torej kot dodiplomski, ker pa v Rusiji traja študij turizma 4 leta. In sem potem pač v zadnji letnik pač s temi hodila, s temi študenti, ki so študirali turizem. Zdaj, pač ta razlike so kar velike, mislim, da se še kar pozna ta vpliv socializma. Recimo, mi smo na predavanjih, en profesor je uporabljal PowerPoint, vsi ostali so si pripravili, recimo tako napisali snov, pa potem brali dol, recimo študentom narekovali. Potem so imeli recimo predmete so imeli razdeljene na predavanja in vaje. In potem na vsakem predavanju je pač profesor zadal 3 ali 4 vprašanja in študenti so si razdelili vprašanje in odgovorili in spet, da so si pripravili neki daljši malo spis ali pa esej so si napisali in potem pred vsem razredom prebrali, recimo. Ja, potem izpiti potekajo tako, da imajo že vsa vprašanja naprej podana in odgovore. Recimo pri enem predmetu imajo okrog 100-200 vprašanj, se naučijo odgovore in potem na izpitu dobijo 10-15 vprašanj. Skratka, se morajo vse naučiti. Potem, je pa nekaj slik. Mesto je samo zelo podobno, tako kot tu Portorožu, leži ob Črnem morju, potem tudi klima je podobna, zime ni, toplo je, jaz sem bila od septembra do decembra in ni bilo snega, fajn. Palme imajo. Kot da bi bilo Koprov. Ja, Palme so, masa, kaj češ drugega? Palme je veliko. Zelo je tako turistično mesto, recimo tudi po zimi, recimo ni, da bi recimo tako kot je Moskva ali pa Sankt Peterburg, da bi lahko obiskal, ne vem, kaj znamenitosti, ne. Je bolj mogoče, da se samo sprehajaš ali pa bolj uživaš, da si na dopustu. To je neka reka, bo. Dosti je zelenih površin. V parku, to je vse v Soči, ne? No, to ima kar urejeno. To je zimni teater. Ima dosti prireditev. Cerkvica. To je to port, glavni port v Sočiju. Maršrutka, to je maršrutka. To mi je bilo, to je zelena izmed, nad njimi sem bila navdušena, čeprav so bolj staromodne pa vse,
ampak so fajn, zato ker jaz sem imela do fakultete, na postajo sem šla in sem imela do fakultete je vozilo 5 takšnih avtobusov in v bistvu niti nisem rabila gledati, kdaj peljejo, ker je tako vsakih 5 minut nekdo pripeljal. In potem tudi recimo, če sem morala izstopiti, ne vem, nekje vmes med postajama, si se tudi zmenil z voznikom, je tudi ustavo, vse tako. Tudi plačaš okrog 20 rubljev, to je zelo poceni. To je 50 centov bi bilo, ali tu nekaj, ja. Ne glede na to, ali se pelješ 2 postaje ali 10 postaj, da to je res super glede transporta. A to pa ima univerza. Sočinska državna. Gospodarstveni univerzitet. To je univerza, pač stavba samo za servis in turizem. Drugače še pa ta Sočinski gospodarstveni univerzitet pa še zajema ekonomijo, pa še pravo, ampak to je na drugih lokacijah, ni vse tukaj. Tu je uprava oziroma to je ta glavna stavba, kjer je tudi pravo. Počujejo. Ja, to je ena knjiga, da se ne vidi, to so davčni, ja, ima 900 strani. Zakaj pa? To smo se mogli učiti. Ojoj, ja. Davčni zakonik. Ja, to smo imeli predmet o davkih. In kako je šlo? Dobro, sem se naučila. A, ste videli? To so sošolci. V Rusiji imajo ta v sredini z modrim šalom, se imenuje starosta, kot neka vodja skupine, predstavnik. Ja. In potem tudi ona komunicira s profesorji, ne vem, če je karkoli narobe, se potem pogaja, potem tudi... Ščiti. Ja, ščiti študente. Božiček. Smo bili na turističnem sejmu. Kako ste se bilo šolci, fajn? Tak. S temi sem se najbolj družila. Sošolci pa so tak. Kaj to? Ja, pa ne. Potem je v Sočiju so potekale zimske olimpijske igre 2014 in tudi je potem, ne vem ali še, ja v istem letu, ne, ja, je bila organizirana Formula 1. Potem, sicer to ni v Sočiju, ampak je to malo izven in sicer v Adlerju, ker tam so posebej zato so izgradili te komplekse, športne, vse za te olimpijske igre, ki so pa zdaj bolj ali manj neizkoriščeni, ker se zelo malo stvari dogaja. Potem je tudi veliko hotelov, teh 5-zvezdičnih, ki so jih dali zgraditi za potrebe olimpijskih iger in ki so zdaj recimo naspol prazni ali mogoče tudi nedokončani. To je tudi prvi turistski forum. No to pa je soba, ja. Čisto mala. Simpatični. Ja. Čisto zadovoljno. Potem to je kuhinja. Zdaj, glede na to, koliko sem mogla plačati, je bilo kar 20 € za tako sobo za cel mesec. Mislim, da se kar. Pa še to sem plačala več, ker so tujci so imeli višjo ceno. To je povišena postavka. Kot Rusi. To je pa Roza Hutor, to pa je en tak olimpijski objekt. Ja, to je za smučanje. S tem se hodijo po Rusi smučati, kot neki zimski rezort, zelo popularen med Rusi. Tudi maskote olimpijskih iger. To s tisto starosto ste še vedno? Ne, to je pa ena, to sem pa spoznala, to punco prek ene spletne strani. Ona je tudi dosti potovala v tujino in smo komunicirali bolj ali manj v angleščini. Ena izmed redkih, ki je znala angleško.
Oziroma angleško znajo vsi tisti, ki so bili v tujini. Rusi znajo tako, hello, how are you? To pa. No, takih hotelov, kompleksov je ogromno v Sočiju. Naprimer, to je Olimpijska vas, kjer so bi prenočevali ti športniki, so imeli po zastavah za vsako državo. Pogled od zgoraj. Soči park, Riviera. To je tudi kot nek atrakcije. No, potem, želela sem še povedati glede štipendij v Rusiji. Na fakulteti je bilo tako, da jih je kar dosti imelo štipendije, ampak zdaj, če ste pa aktivni, pa recimo, da ste nek športnik ali pa ste mogoče z gledališčem ali s čem ukvarjate, pa imate lepe ocene, pa tudi so štipendije kar visoke. Imate lahko res lepo štipendijo. Potem glede jezika, govorijo samo rusko, angleško zelo malo. Ampak vam pomagajo pri vsem, ne vem, meni so pomagali pri registraciji, ko sem prišla, potem glede vize, glede tega, da sem si izbrala program, so se res trudili, nimam kaj, čeprav pač vse v ruščini, ne? Ampak kar je tudi v redu, zato ker si prisiljen govoriti v ruščini in se potem tudi več naučiš, ker nimaš nekega izhoda, da zdaj, če ne veš nekaj po rusko, da lahko preklopiš na angleščino, ne? Si pač moraš vse pač v rusko. To pa sem še tudi, v prostem času pa sem tudi še spoznala oziroma eno skupino, ki se reče Post-Crossing. Post-Crossing, ne vem, če poznate. To se prijaviš se na neko spletno stran, registriraš, daš svoj naslov in potem si dopisuješ z ljudmi celega sveta. Napišeš, ne vem, pošlješ eno kartico v Malezijo, jo dobiš, ne vem, iz Amerike. In potem, koliko jih pošlješ, toliko jih dobiš. In te punce se tudi imajo srečanja vsak mesec in potem si izmenjujejo ali izdelajo kakšno voščilnico ali si vsaka prinese voščilnice oziroma razglednice, ki jih je prejela. Kateri ima več, ne? Ja. Mislim, da je to vse. Gledajo simpatične. Vaše kolegice, prijateljice. No, je pa tudi razlika, recimo med Rusi, ki so vedno živeli v Sočiju, oziroma v Rusiji in Rusi, ki so šli v tujino. Pa se res je pa taka razlika, da V čem pa? Že v načinu razmišljanja in nasploh so nekako bolj odprti. Ker Rusi, ki so bili tam, jim ni recimo niti ne vejo, nimajo predstave recimo, kje je Slovenija, kje je kaj. Vse je samo Rusija, ne. Zdaj recimo ne razumejo, kak je tu nam. Jaz sem se pritoževala, ko je en dan nismo nekaj imeli elektrike. Mislim, da je bilo od 4. ure pa do ne vem kolikih, celo noč mislim, da ni bilo. In sem to povedala, naslednji dan so se smejali. So si mislili, da sem razvajena, zato ker pač so navajeni, da nimajo po en teden, ne vem, kako dolgo je elektrike. No, ja pa res pa priporočam vsakemu, ki ga zanima ruščina. Super ste zaključili. Pač moraš biti pripravljen na vse, če greš. Je res, recimo ljudje tudi, če ne boste vedeli poti, boste vprašali ljudi na ulici, bodo vam takoj povedali, še malo šli z vami, pokazali, ni problema. Box offices we have. And a lot of museums, Moscow and St. Petersburg has, because getting education that is not only sitting in auditorium and get instructions from your teacher or from the books, that is also gaining experience. Your experience can culture experience. And our culture is very close to each other, I think, because we are all Slavic, and for you, adaptation in our country is much easier than, for example, for Chinese students or for students in Arabic countries. And but the level of education and the
quality of education in our country is very, very high. Unfortunately, the international top ratings of our universities is not show this level and quality of education in our country, because that is, it's, I think that is historically happened because the Soviet Union was the closed country. And the most important thing for these ratings, that is the articles in foreign languages, for example in English, and our professors and our students, they didn't publish anything abroad in foreign languages, only in Russian. That's why now it's very difficult to calculate how many achievements they got in different fields. But now the country is open, and more and more articles and publishings you can find in different magazines and science magazines, and of course the rating of universities where these professors and these researchers are working is raising day by day. And we have a program that is governmental program to till the 2020, till the year 2020, to have at least 10 Russian universities in the first top 100 universities of the world. And now in this list you can find 4 Russian universities, 3 of them just very close to this list. And I think that, for example, our Far East University would be in the list very soon, maybe in this year. But this university is very young. That is also very important for this rank. So it's not only researchers, that is also the period of working. For example, Cambridge has history of 3 centuries or 4 centuries, but for example, Far Eastern University just only 40 years. So that's why, in Vladivostok. So, but this university is very, very good, and because he is located on the small island where we held APC forum, that is the summit, and students living there in very good conditions because they stay in the same rooms where leaders of states live during this summit. And of course, after this summit, a lot of professors from Moscow, from St. Petersburg, from Saratov, from Kazan University, they came there because their salary there is higher than in other universities, and I think that they would be on this top 100 universities very soon, this year or maybe next year. That is just only small addition to that practical hints which my colleague gave to you. Kad si izbereš te univerze, no, jaz sem si izbrala, na prvo mesto sem dala Moskovski gosударственный lingvistički univerzitet in sem bila tam tudi sprejeta. Te sodni prevodi, moraš pa da sodnemu prevajalcu prevajati, to je pač odvisno od cene. Jaz sem dala tipo 40 € za pač vse te prevode. Vizo moraš tudi, takoj ko te sprejmejo, hojte takoj raz ne zavlačevati, hojte takoj na vizumski center, da dobiste vizo, vzamete tudi tisto zdravstveno zavarovanje, morate pogledati, koliko jih znaša, ne? Ker mora biti nad 30 000 v Rusiji. Vse si prej pripravite, da pol lahko sam greste in da ste pač takoj rešeni. No. In hojte, mislim, pač moje pač priporočilo oziroma nasvet je, da pejte vsaj 3 mesece. No. Ker v enem mesecu nimaš cajta za videti nič, ne moreš se, mislim, tako je. No. Je boljše, da ste malo več cajta, tudi da ste tam, da se bolj pač padeste tudi v kulturo noter, no. Tako da, ker, mislim, en mesec je, ok, jaz bi takoj ostala več, ne, sem pač moja viza je bila do konca maja in to je bilo to, no, v tem smislu.
Tle imam pač en podatek. Jaz sem dobila zelo ugoden pač povratni let, je bil 287 € in sicer iz Ljubljane sem šla do Beograda, tam sem presedla in potem v Moskvo. Tako da je v bistvu to kar poceni let. To je pač ena slika z leta. Menjava denarja najboljše, pač ko prijeste vi na letališče v Rusijo, v bistvu menite samo za prevoz do centra, recimo, ne? Ker je ful slabo na letališču, vedno vam ful slabo menijo, zato samo za prevoz do centra in potem tam menite, tam so pa v bistvu, pejte malo pogledati po mestu, ker je dosti teh menjalnic in pogledajte, katera vam pač boljše menja ta denar, no. Jaz sem imela jaz sem šla na Šeremetjevo in v bistvu je tak vlak, no, ki vozi direkt v center na Belaruskaja. In potem je to v bistvu 450 rubljev je v eno stran pač ta Aeroexpress, ta vlak in to je približno 6,20 €, to je ful poceni. In potem metro lahko si kupiste take, se mislim, da imam sabo. Glavno je taka modra kartica. Lahko si kupiste za eno vožnjo, ker 50 rubljev, to je 70 centov. Lahko si pa kupiste tudi za več. Tako izgleda. V glavnem, v bistvu, če pa lahko kupiste tudi tako kartico, no, ker recimo je 50 voženj in potem pride ena vožnja manj kot 50 rubljev, no, v glavnem. To je metro, ta Kalcevaja linija, pač se skupaj, ne, ta rjava, ko greš v bistvu, metro je v bistvu ful lahek, samo malo moraš pogledati, vse imaš napisano, tudi notri, ko priješ pač na podzemno železnico, v glavnem padeš notri tako eno, ker res. Je ful lahek, ko imaš to Kalcevaj, ki gre vse okoli in potem imaš te stranske linije dejansko. Imaš vse v centru. Jaz sem bila tle pri Park kulturi 2 minuti peš, je tle obšežitje, pač študentski dom. To je bila moja univerza, to je pač glavna stavba, ki mislim, da je iz 18. stoletja še. Univerza pa obstaja od začetka 20. stoletja približno. Prej so bile pač tudi druge stvari tle notri. Tudi pač raznorazni, tudi izobraževalni, no, tej ustanove, no. V glavnem, ko prijeste tam, recimo jaz sem prišla direkt, jaz sem tudi vnaprej pisala, no, vedno pišite vnaprej, zato ker nekateri pač prijatelji, ki jih poznam, ki so šli na izmenjavo, so prišli tam in dejansko niso niti vedeli, da pridejo pač te iz univerze. Zato vedno pišete vnaprej, kdaj prideste, ne, ker recimo, kakor je rekla Lucija, nekateri vas pridejo iskat na letališče, mene niso pač, ampak je ful lahko prijetno iz letališča, greš tam na vlak do centra in si tam, no. Nekatere pač tudi pridejo iskat. Imejte vse dokumente s sabo, ki jih naprošajo. Recimo, jaz sem rabila prinesti te slike, zavarovanje moraš imeti s sabo in tuzga mislim, da nisem niti rabila, no, vizo pač je tak osebni dokument. Na vizo ste plačala? Ja, vizo se plača, čeprav rečejo, da ne plača, ampak vizo se vedno plača. To bi bilo treba urediti. Vizo se vedno, ja. Jaz sem plačala 60 € za vizo, nekateri so 60. Nekateri so 30, ja, nekateri, no, Saj je meni bilo so... rečeno nekaj časa, da bo zastonj, ne? Ja, ko jaz sem mogla ful plačati na to vizo. Ja, Ampak se ne važno, se splača. V glavnem, to vse prineste na sabo, kar vas prosijo. Potem so ta predavanja, recimo jaz sem imela, ker sem jaz bila na lingvističnem, pač oddelku oziroma na lingvistični univerzi, soslovnica, moderni ruski jezik, branje, konverzacija, ekonomija, pol pa imate tudi drugo. Zgodovina, literatura, pač vse, kar si sami izbereste. In jaz sem recimo hodila tudi na ta pač prevajanje ruščina, italijanščina. No, imajo tudi prevajanje ruščina, nemščina, ruščina, kitajščina, ni pa recimo ruščina, angleščina. Pač tudi sem imela. Jaz, ko sem prišla, v bistvu te mednarodne študente dajo v mednarodne skupine na moji univerzi. No, so nas dali v mednarodne skupine, medtem ko Rusi so imeli pač druga predavanja, ne. In jaz sem imela tako ful lepo skupino, no. So bili Japonci, so bili 2 Italijanki, Španec, ena iz Belgije, pa sem bila jaz edina iz Slovenije, ki sploh niso vedeli. V bistvu, ja, res, še nikoli niso imeli sploh študenta slovenskega na tej univerzi, tako da so bili ful navdušeni, no. Vsi.
morate tudi, ko hodite po cesti, morate ful paziti, no. Ker so kakšni kradejo, se posrode, ampak ja, to morate paziti. Potem dajte se, jaz vam predlagam, da greste sami, ne pač v paru in tako, zato ker če boste v paru, pa ste samo z njim, ne. Medtem ko če si sam, ti si prisiljen potem delati stike in to je tudi ful dobro za vas, no. Tako da spoznaš dosti ljudi in imaš potem tudi veze za naprej, oni s tabo lahko pač bilo kaj. Predstavite Slovenijo, zato ker jim je ful zanimiva, vsem so rekli, kaj res, kaj si Slovenije, tako, no, so bili ful navdušeni, pa sem mogla vsem predstavljati Slovenijo in tako. Če boste več časa, tudi dajte potovati, recimo jaz sem bila sam en mesec in nisem uspela, no, sem bila samo v Moskvi, ampak recimo, hojte recimo v Kazan, Sankt Peterburg, taka mesta lepa, no, hojte, mislim, priporočam. To sem že povedala, da za daljši čas študentska izkaznica, v bistvu je ful, ti prije ful prav, recimo za vlak, namesto da daš 350 rubljev, daš sam 150 rubljev, to je 2 evra. Like, v muzejih je 1 evro vstopnina s to študentsko izkaznico. V glavnem res, v Rusiji ti pride res ful prav. Bilo kam greš, vedno pokažeš in ti pridejo ful popusti. Recimo pa nimajo tako bonov, kot imamo pri mi, ne? Pač pri nas si moraš sam iti kupovati hrano. Pri mojem prežitju, se pravi pri mojem študentskem domu sprejeti, je bila ena trgovina, ki je bila v bistvu odprta 24/7, se pravi v bistvu 7 tednov, pač ja, vse skozi. In tam je bilo dokaj drago, tako da recimo 2-krat dražje kot pri nas, medtem ko če greš malo v center, so taki malo večji, te nakupovalni centri, tam dobiš malo bolj poceni, no. Še vedno je dražje kot pri nas, ampak se da. Posodje zdaj, eni jo vzamejo s sabo, je dobro, tam nimaš v obšežitju, pač v študentskem domu nimaš posodje, tako da si moraš ali sam prinesti, ali pa greš tudi v ta shopping mall, pač v te velike centre in si tam kupiš to posodje, recimo eno skodelico, pa kozico, take stvari, da si lahko vsaj kuhaš hrano, no. Imajo pa take še vedno take socialistične, stare te štedilnike, no. To je naše общежитие bilo. Это Москва? Да. Адрес? Да. To je pa kulturi. V glavnem to общежитие, meni je bilo v redu, no. Sem bila starejša, no. To je bila ta soba, no, pač tipičen, malo bolj socialističen, še stari stil, no. V glavnem je bilo fajn, ker tle v mojem so bile, v bistvu, je bila ena soba in mislim, tipo, kakor mini apartment in sta bile 2 sobi in vsaka soba je imela za 2 osebi. In jaz sem bila sama v tem delu in pol zraven je bila ena Japonka, ki je bila pač moja cimra tudi. Ful fajn, no. V glavnem so, recimo mi smo se tudi dosti družili, smo imeli take mini zabave, pač naša ta skupina, ne, ki smo se skupaj učili. In pol so, recimo, smo imeli tudi take večere, ko smo kuhali eden za drugega, take tradicionalne jedi, recimo mi smo kakšne, jaz sem par slovenskih, recimo, pol so Japonci malo ruskih, pol so, ne, malo japonskih, pol so pač iz vsake, recimo, Italijanki so malo italijanskih, tako je bilo ful zanimivo, no, dajte se družiti, to je ful fajno. Kaj pa ta parking je malo čuden, ne? A se mi ne zdi, da je to vsak drugače parkiral? A ja, no prav. No, v glavnem to, ja, prvi dan, ko sem prišla, je snežilo, no, tako da sem imela malo tega in pol je bilo pa ful toplo, tako da sem v kratkih rokavih hodila okoli. V Moskvi? V Moskvi. To je bil april? Mart ili april? April. Mart. Torej, na moji univerzi je bil pač tudi zbor in sem tudi z njimi vzpostavila stike. Te so v bistvu, ta punca je ful dobro govorila angleško. Tako da nekateri ful dobro vejo angleško, nekateri pa sploh nič. Tudi recimo s profesorji sem mogla vse po rusko govoriti. Ampak to je dobro za vas, zato ker potem vedete ruščino. Tako da ja. Hvala Karen za podporo. To sta bili ti 2 Italijanki. In to sta bila 2 Japonca. Ona je bila moja cimra in on moj sošolec, v glavnem vsi smo bili sošolci. Kaša vidim, ajdovo, ne? Ja. In ja, pa sem pač malo šla po mestu, no. Kremelj,
Rdeča postal.